Kung Sunday, pizza 19 sa Hulyo 2026 makaigsoon no. Aniyatas pagtan-aw sa lubi parang manggahang kurma ba, di ba? Para mo makita ani no. Mao ni ang lubi nga limbahon nga kujamis sa kinaraang pinulungan no. Limbahon orange ang color dayon tambal ni magigsunan ni mo tambal ato ning hiwa-hiwaon o atong lapuahan no. Mo gyud na iya way unod ni magigsunan no. Ang yang design pang tambal gyud ning pormaha sa lubi magigsunan way unod nga tawag niya atong bukon makita niya. Nara ni diri makita sa amo ang dapit no. Tambal. Mao ni oh. Labaw pa ni sa photo tambal og diabetes ni uban pa research lang inyo unsay gamit ni ining lubiha no. Parang mangga siya og porma. Okay oh, mao na siya no. Okay, maayo ni lagaon dayon atong isagol sa kamunggay mga igsunan. Okay, epektibuha sa diabetes ug high blood ning mga tambala sa herbal na may mohog matay herbal ni siya sa bilmita akuan dinhi ng dahon-dahon pero generalize man yo general man ning pangalan og herbal basta ingon ani nga tambal nga binisaya herbal magwingan ano sa kunsa pa basta kay pagtangan nga binisaya ba di synthetic nga tambal herbal yun ang general pangalan ana magigsuona no. Nga tambal pa synthetic pa na generic name nila herbal. Sakto baga ko okay baka muna maghukom ana kung kanulti no basta yung nana ra o kani mao ni pure butong gaduo ra po ni siya atong punuan atong gipakita ninyo no. Lahi po to yung bunga yung adto gyud siya pang tambal gyud ba pang kuan nagputot ra siya murag mangga makita nato no. Okay mag-inom si tani tambal man po ning basabaw ani magigsunan. Pwede ra po ning ihang kuan kung di paging kadturay tambal no pero kadto design pang tambal dito watoy unod kanila may unod pwede ra po ni mao ni atong hiwa-hiwaon atong lapuahan mao ra gyapon epekto ba pero kadto lang kay umati unod mao gyud iya ang tambal ra. Okay may na kaon ta magsuna no ingani lang bukid no? Ang snacks ta og lubi butong-butong ba okay magsuna no na pang kaon ta mo kini kamunggay ko no mao na kong giingon nga isagol nato sa tinadtad nga lubi katong putot nga design pang tambal atong gipakita no. Okay mo ni atong isagol okay atong haruson kay maglaga tawag dayon isagol atong gi-slice nga lubi sa unahan no. Ani ra magisunan mo ni atong panambal sa atong lawas diri okay wala kamunggay naman diri tanom na po diri ang lubi na manguha og tambal di sa silinganan. Di lisod pangitaon magkaigsunan ay nana lagi ng pobre no nga sanatan ko sa probinsya bisag unsa nila itong mahimo og daghan salamat may adlaw katutan bye.